Hai ma'am, masisu angka amamuk udron lae koi ki profit and loss ki waiba masi SSC 2024 da hangibani. So kai gumba ina thagali basina koi da kana boy taragati like drum subscriber dormo ko and oje ai hawge ko sigi angka si koi ki 2024 da hangiba profit and loss ki angka ni ko hari bijate nati that selling price of an article is rupees 1619 if the discount of the 35% in the given, then what will be the market price of the article haibani hari bisi masai ki bubu article ama sale tawda selling price is 1690 if the discount from a 35% je oitar ding asai market price article ji kaya no haibani so sa 35 si percent na si percent kano piram majujai ko ko yang sumaina percent ka na piram majujai so ado si iram majujai ado koina ani mak tu no edum jema stay da koina formula ma sijena ni ko formula ama sijena baje koi doctor adu ki formula ji formula ji sijeno adu dagi di koi ai line kai do ga bu angka ji hot pangam gani adu wai holi baje sang holi ko ai matam ken ban noi samjan be aba step taw hoji pok din yan ta na bu hot bani i angka koi ki sugumba parikha SSC ki parikha gum ji time ji amna maru wi ko sei hola ke i regi ko sai ki market value ji puto kai ta di koina formula ji MR market price ji puto kai ta di ko na combine formula ji lai ge na tam da 100 into selling price and the 100 minus discount in percent percentage ai ko formula season masi anga amna holo ne pira kudigi aina holo kanda tagat pani do na ko kana bri mo holo si yenga si ko adu itar gadi 100 lejare into selling price kya no nisida khamo 1690 divided by 100 minus discount percentage kya no sida le ise 35% hai re ko 35% ni ko se discount oi le ise adu duna ngasai gi yengasi mathaki ani into toro kya tare 1690 da samjalo da 0 ani apjalo loi ko 0 ani makhagi ani si 35 100 minus 35 se kya tare kya lani ai tare gadi 65 na sida divide tawbo matam da kya thar ga matam da 2660 tai ko sino ye do mai samjale noi divide tawro ga jemo tabra na 2600 tai ko chigi value se adu duna zagi koina hanjan na chigi formula jing ji yenga kanda kamaina chumi lali ji koina cross tawro kanda yam thuna hot pa yai ko hot pa matam da ngasai gi matam ji low da vida nangi hainaba mawong da ikoi gi hot ka dabni ko adu ngasai gi aina holi biji na short form da hot plapani adagi di amana hol ko jai du nangi na sagi yan ta basic knowledge to like damni so hojiti market price value ji ikoi ne kaya phangagi na haiba matam da 2600 se tare si answer si ken tare answer si ye tare ko so si gi angka ji SSC 2020 da ngi me some modern next year da jong pu yai adu da noi mun ne yengo kai gumana ko ni yan tabo tar gadi subscribe to view like to view
मखादा वीडियो मथंग मथंग हापचरकिनी ngairamo ai haijugiko